Yensa mo akwaba na kasebo no yemfa emu enchiremu ensom wo na ahwe yi. Ye twen wadwempo wo comment ene won so de beka ho ama yen. Wo Facebook no ase a DL106.9. Ye sha nsam no ase. Bensa na wotwemienu enie ana wo my Ghana abedwako a wonom na hwe abato eso electoral commission ye ma meeting na dokwe mensa. Wo mo de beto dwa echiremu se wo banim bosme da toso enson eye ene aye kasa yi. Electoral commission ene amanyoko ahodo ni nyina ebehia eye IPAC meeting a kire se ebrano wo mo ekro no na ni nyina no ene se wo mo kwa akohwe eye elections aye bekomu eye wo banim bosum de toso enso no ehun kitahudie ehun calendar si ye beto ndaban ensisa ahodo ni nyina no ye hwani mu se ene empanfo bedi ho enkomo na bese na wotwini wo bra sansam beto amontre so a beto dwa se electoral commission epese wasesa abato ngoma ene ne nkrata calendar no me ade se amanyoko ahodo no ane kire mu se ekwan a electoral commission no ene wo amanyoko no edi nkita ho no enkoyie na emu baako eye NDC amanyoko no wo mo ekire mu ese ekwan a NDC amanyoko no titiriu electoral commission ene wo mo edi nkita ho no wo mo ene nyiso wo mo ekire mu se amanyoko ahodo no a wo mo ewo electoral commission for platform so a interparty advisory committee IPAC meeting wo mo kobie no bra no wo mo ewo WhatsApp platform wa aya na electoral commission ene wo mo edi nkita ho na so we de wo mo kirem se mpanefo de fa wono mawrawo me ne wo kasa yi officially electoral commission amfa nkrata bia mpo amra wonom se enne aye friend se ya wadai ya beko IPAC meeting de wo mo ya ne se memendo etwa mu wo mo se wo mo kwa akoto daily graphic akenkan ehwana wo mo kwa hu se IPAC akwa publish wo anase electoral commission akwa publish wo musan de to so say ye bekọ meeting ani ade enu nti no amanyoko ni nyina emra eno na NDC wo mtwetro for pani pani abedi akire ewura Mustafa Gbande wo de to da na wo kirem se electoral commission wasem bi ka kire Ghana amanyoko no a enye daily graphic him anase so wo de kro na ekwan wafa so a wone wo mo edi nkita ho no se wo mo ka se wo manage ho na wo mo eboa wo kirem a na se akatu na brona Ghana ye kwakoto aba eba ne sanso a amanyoko no nyina no obi aboa no ho alesia miem se tetrem fraud boy enu nti we ya no watu kwan kwa ha wo kopɛ mo ade aba enu nti se koba se bibi ne na electoral commission no wo ama wo no ma ne ntem na se putupro kwan so no ye ka de kire wo mo se mo ko IPAC meeting a yewa Mustafa Gbande ekirem se nya sa na hehye no se electoral commission wade kro ye bo ehom wade se ebekwa homa so na yani yewa Mustafa Gbande wono ayetwatwafo pani abedi akire edema NDC amanyoko no yene no wadi ho nkomo ne abusa se de omo kan ye nti IPAC meeting no NDC amanyoko no wo mo beko anase wo mo enko na mpokura no wo ma ho bobo a atesen se ana wo mo beko ado se electoral commission anyi wo ma sotre entem no sai na niema esitie ho ana ekogina mu ede ama NDC amanyoko no esan se ne ye hwani mu se no dubre no monopa no ana IPAC meeting no ebe hya se me no kasai wo premo ato ye busa se NDC amanyoko no koi anase wonom anko nanso no nyina mu no DL kasebo eba homam ani owura citizen atodazi awono wo ye twatwafo pani edema GCPP amanyoko ndi nkomo ne busa se yewura citizen atodazi said the NDC for kanie na mo so mahombo a amudi kwhia IPAC meeting no etesen yewura citizen atodazi so di toda kire mu se ekwan a NDC amanyoko no efa so kan wo monsam no sa pepepe ana wo mo so GCPP no de no etie free se wono atodazi ne kura no sanko anko daily graphic ya na wonim se ene IPAC meeting wo kirem se ehadwen pa GCPP ya card Sunday na ya letter to obese da ye be na party. After the first IPAC meeting, an emergency IPAC meeting to listen to young views on proposals to change the election day from December to November and also to make it a national holiday. After that meeting, okay, the on check. What time people what to go. Now before I be the meeting, we'll sending a copy of the timetable. Unfortunately, we have not received a copy of the timetable. Then daily graphic here publication be Monday about the timetable. Electoral Commission, your platform, WhatsApp platform there, they engage IPAC members. They put
a letter on that platform on Saturday. Memenda which kwape yebeye meeting on a Thursday. Na many are not interested because the electoral commission where you Monday to Friday. Meaning the weekend will throw letter. But in any case, I mean GCPP I am ready for the